Hello guys, welcome back to my channel. Sumatang ko ay itong gamot kasi nga rin. Yam na accurate oy bungam de. Yam to na video thagat bungam de ko. Haporai khachura mani ko. Yam professional oy na to bungam de tre. Yam sabani na. Sabai yam china sare. Aduga chamo chamo to su pam da ko. Adagi is yam mang nge yam mang. 상도바 마땅 상도바가 ngasi제 아이기 타박기 छुट्टी लेको ऑफ लेबा बिगी तंग फ्री ओइ बिगी ऐसे वीडियो नमकने याम फ्री ओइसु याम साबनिना इसागदे थना इरुजर अदु नम 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 लावायबको अदुगी नमनिंग दबदो अदुगी हुइ छु मांग सोय नातोन सुमागसे अदुम कय ngang वीडियो नंग खलागा आहो बको अदो आई video se am namninge yam thaganninge ado yadabagine sangdabaine adum hoi kenom khar charaga mubang khar tawraga adi lam khar koiraga namaina adum content haraga blog haraga everyday blog sorry everyday blog haraga puta thagat pe yae ko adumaina puta thagat bo loi pam debo na adugi sum ko thagani thagalaga de sum myang mana da ba like ko ka thadaraga content amoy adum same ado pam ko अदुगिने अदो को थादाबा सांगदाबागी ऐसे थागालाक्ताबने अदो वीडियो होदुनाय ममांगदा म्यामना कमेंट से आइगी वीडियो अमा केनोगी टाइप्स केबा अमा इनर स्वे गी एना मा थागाखिबदो इनर स्वे गी मा थागाखिबदो दगी अदुदे हेना कमेंट याम लापा माले अदगी फ्रीड अमा आमलेट स्लीपेगी टैंक टॉप स्लीपेगी अदु अमा थागत खिबदो अदुगिसु याम अदुदसु याम कमेंट ला पाइजे हुजिक यान हुजिक सेंगदोकपा फोटोकपा ना फ्री खतंग सो तोबा फ्री तंग काम लिपे यादबा नाम लेदना को आइजु फ्री कसे मखन मखन याम फजब फजब याम लिटिंग जाने याम लई कइनो फजब फजब टैंक टॉप नतबा फुल वर्स याम फजब याम ले अदो साबसने लिटिंग दबा अदुदना दुम खतंग इसादा कंफर्टेबल ओइबा लेदना अदमाना हेदी एसी थारागा वदि दुम फाइबा को एसी थादेबा एसी यावदेबा आइगी रुम को म्यामना मा कइनो कमेंट म्याम यावे नंगु सेंगदोकपा सोइद्रे आइजे कइ ओइदना आइजे आइना म्याम दा क्याम हेना फतना इन्फ्लुएंस तोबेगी टाइप ने को अदुगा कइबा आइना याम फतना म्याम उबिरे नोइना सेंगदोकपा हाइबा यामना तानिंगदेबो सेंबा वा हाइदि हाइबा याय हाइ सेंबा कई मतंग द सेंगदोक्तोइनो हामिदा इन हाइनिंगिसे वीडियो मचा मसुम कंटेंट अमोइना सुम सेंजबसिदा सेंगदोक्तोइ तारदे ए हेंगिगी मुबांग ओइन तौरानि मुबांग तौरा ख चाबे वीडियो चारा कोई वीडियो पुंग तादे थागला अदमाइन तौबदे अदमाइन तौगे खलागदे हाना अदमाइन दुम तौजरमनी अदो पामजदबेने अदे ओके सो स्माइना सुम वाचिंगांग ले अदो गतना तबदे कौजेंग मालेगा होय एन स्माइना सम दुम सेम ले जेंग साइ मुंगांग ngomde ne ko sum samgade सेम ले सेम ले ako ay simasam siya sabay niya dahil ay sam se adum haigate ba adum ay side dum thadara adum lai dana ko adu na side thada da ba dam hina da ba adu gena sam yam sab ni da side thada ning da ba video nam ni haibai da mak ai se thada da ya da bigi se macha ama ni hum ta halin ne bai se ko thada da ya da bigi adu isana yam confident le da ba ne isana taseng na ga di bindi ga na mi se yam na tang yeng ya ga da na nam da lim ado hoi du na du lai kre su humang sum khole हुमांग सुम थोले सिदाबो कलादि वीडियो नमिंग दोनोबा ऐसे खंगरे सो समझे बसेमी अदो आइगी वीडियो से मैम वीडियो दे होजे लागे को आइने खरा वाची वाइ खरा ngang मथंग दमु फजना वा ngang बगे मु वीडियो जों हापागे अदुगा मैम एना सिगी फ्री हाफ स्लीप हाफ इसे कइनो दाई वीडियो सिगी मतुंगिना आई होरेन मैम दा प्रोडक्ट खरा उटके ना प्रोडक्ट उटके ना सुम वीडियो सिगा चाना ना बाहायना लिपने अदुगा मखोन सिजु खरादी ताब नुंगाय मरोय फैन थाबने अदगी कुलरी मखोन गा ngang मखोन दि खै ता नुंगाय मरो दो आई खोन से दि खा ताबनि ना तंगी एडजस्ट तौनाय से मैम को लेतबा लार भाइबसि खुदि मकने को अदो हौजे से वीडियो से कइनो हाय मतम दंग सिगी टॉपिक से अखोगी हेयर अखोगी बॉडी हेयर मैम लेदना को बॉडी हेयर मैम हवे पिशुम अदगी अखोगी फेशियल हेयर को अदगी सिगी अखोगी अपर लिप तसु अदुम म्याम हवे लाइने को अदगी अखोगी बॉडी
body da su howe adagi koi tabaga kai mem koi intimate jaga ko private parts da su howe adagi koi underarm da su howe adagi hairs everywhere some howe pa su some ngak tane adubu akhoi gi akhoi aina sum khanbada ko akhoi gi mayam da gi di akhoi gi notice me sinadi hena some say am less oy and pa a part of boys nupi say am na some jam hogan de ko ado ho was mem lay gi man bi dum theng na ba yam ho ba lay de gi yam ho da bas lay ko mem lay ado aina haning say aina haning it is really necessary to save our khoi gi hair ko body hair hai ne ba ado akhoi khoi mi gi makha pole ba body se save tawning e or tawning de akhoi khoi makha le pole aina pamjara ga di adum save taw gani na tra or aina pamjara ga di taw da ba ya ado I just force hai dis samasi khalaga for others adagi si nupi na sam ho ba ya de nupi na body hair u ba se ya de phaja de aduga chatna de hair ga myam adugi drama na sum le dana sam yam ho ba dum ngan na dum head over ga dum phan ba dum lai ado hujikan nupi ge bi yam singer bane singer ha ba di moi mai gi mana apam ba ha ba di kai ta le man phaning ani phan le ha ba di save to ni ngai save to e tong ni to e ba ko aduga akhoi gi miyam ni mamang da u ba ko akhoi gi skin da u ba expose to ba skin jaga da hair ho ba ga di dum miyam na dum adum phandok nei ko aduga nupi ge gi di ayamana akhoi gi dress according to our dress we used to save our hair and on our mood ki matung ina so adum save to ba yaw e aduga in haning se it's really necessary to save our private intimate part ko sorry akhoi gi private part ta hair ho ba se amaru oina lokthok na bra lokthok ta ba ya ta bra hai ko adi celebrity de gi myam lai gra modi permanent oina bra sam thelo lokthok pa ai ko adu mai lokthok ba su loi nai ne de gi dum cham ba akhoi na dam ne pisa yam thadar ga ka do be gi sam save khai bi di khoi gi hair ka do be gi lokthok du no pisa ka he na pai ba or palm da ba hair ko adu mami na lokthok na ba ne du bo am ba na di adum face akhoi gi body hair ha pa je khaje hai ba su dum khan ba sim yaw nei adu bu khoi gi private part ta how ba sam se lokthok ta bai ja khoi gi pam ne ko lokthok ta ba ya de ai nu pa na hai or si ha pa se nupi di minus hair ho ba ya de hai ba do like de adu bu ai gi mo ta di ai gi aina khanja ba da di I think facial akhoi na trim to ba ne hena phai na khale save to bai mu to ba save to ba hai ja khoi gi bot akhoi to ko part di you can save adu khoi na save to gi matam la khoi na save to gi matam da akhoi da skin da irritate thok pas yawe da gi hor ko matam da jo lau ba soft oi da ba skin myam lai adu akhoi na save to matam da akhoi na seasonary ba akhoi gi saving blade adagi akhoi gi trimmer adagi kage myam lai ra du gi brand du gi matung ina adagi akhoi na adu tagu matam da seasonary ba kaino se kari seasonary ba cream ko adugi matungin sule akhoi bead adagi kage myam thoi dana ko makhan myam thoi adugi matungin su dum ken to ko ho ba chang su dum thele adagi khoi na tweezer to ra ga phoi ba su myam lai ko maina phoi ba je ai de phoi ning de adu ha phoi ga kan da hoi kui na di like tweezer na phoi ba je kui na di chang kui na like it takes long to grow again adu I dar ga su nai na ko adagi akhoi makha da to ba tweezer na to ba dia de akhoi gi private part di ko akhoi na yari se only just stream to ba sina phai de gi best ne ba adu noi na save to ning ga su kai de du save to work and just in 2 days de yo adum hora kan da isa da irritate to e akhoi na like when we go for washroom to matam akhoi na dress ha ko matam da adum nupi ko na irritate oi ba ko hoi nupa dum irritate to ngane hoi nupa di khan nupa oi dramina am irritate oi adu na yam best thing to do is just trim it out yam nana thamba aduga trim tawning draga or you just want to give it long hair tar ga di akhoi gi intimate wash nam thoi ko adum ba wash na phajana adum namna na odor ga seasoner ga yam nana man sina ba toina kai tare ko samthok piraga phajana ken to ge tare thambi ba adu tare ga di fresh oil le ni manam su chelaroi kaino de hair gumba yaw ba se manam chele to na ko ado
manam chenanabana haise aduga save tawgari manam handai ka habdo adu natte but hoi adubudi handai ko adu taraga su kanadeba adum horok to leireba adunda and aina me amda product amago ke sigi product se moigi LOS hair removal cream ne bako sigi cream se hoina aina sidina cream se ani sugre amana sirona brand amadu sidina gre adugi amana bit akoi thai ne degi dum sidina pa me ana dum sidina ai khangam mani sigi brand se bit ko bako adugi sidina banina me amle khangam mani ni khale ado moigi si se aina ngasi try to bako aduga am nuai sidina matamda noina dum kai shalaga like just in I have 5 minutes ko 5 minutes na just 4 minutes ta dum yam kaya tare yam clean oy na yam smooth oy na da bida ko sige spatula na simoy gi sida hapai se sisina dum akoi gi sam gi ho ko jaga se dum lokok raga adum skin the smooth oy raga le howe adagi ing la raga akoi da irritate oy da bodo mind oy ba ko adum moy gi se makhan myam de le ba sigi rose na normal skin gi ne adagi sina sensitive skin aduga ama sulay bane ama duna papaya som dun hapang gi bako moy ama na papaya gi duna kanu moy bane ko awre akhoi gi hair removal cream na ko masini na base at least 1 week adum chat pane ba sam yam na hogan da ba kangu di ko even ai gi si gi garo se ko ai gi si gi underarm se 1 week ta ai amuk tang di dum kan ta we adum phale han ma tam da kuina change hujipau khuradi hawe bako yam pik na hawe ado sigi hawe se aina sigi yam pik na ten hawe su adum sigi kano se removal cream sina dum sina ra sigi spatula sina yam madum let yaw da bida ko sina dum to ba ya ne ko let me try I did normal skin ne I gi skin je ka ji skin ho ni pu cha nei ado ai sigi sensitive skin se sigi aloe vera ai se try to kay no dana sige se try to ge hai je kay no dana sige ai underarm se khara di sensitive oi gai mene ba sige skin ma pa de hai di 5 minutes tham ge aduga adum yarani ado sige se tham na ngai na ka meam khoi na sige phan do ka na khoi smai na ka chin khoi gi kano tai smai no gum ba thekjama kan da sida mu raga dum lai tra sigi muri ta se hai ga di akhoi ji sam ho wi na te ba ta se hai ga smai na ga se ga gum ba di akhoi yong ne smai na to ro sai mu ja ne ani ma po ma mi rum ta ba ni ba smai na hum de ka na do meam ne smai na ga tang ga mu ba se yam thi thi na ngang na da na photo da ga gi ba ga se yam na uncomfortable oi ra ga mi na gam sida boy da na ma nupa su meam smai na mu ba nupa na mu ra ga sam ga meam ho ra ga sam ga smai na u ba do ke am hai na de nupi na ga tang ga u ra gi sam ga u ra di meam hai nei da na ko adu mai na to we ba ko adu ga even body hair akhoi gi nupi su body hair ho be meam lai ho ai gi wan de body hair ho de ado ai gi sam su yam te le sam su yam kak na sang gan de adu ga even khong su ko hoi gi even ai gi khong chi do smai na phan do kan da mahum tar ga mami ga tar ga lai ho de na ko adu mai na mami tar lai ho do yam tal le ko adu mai na mami tar lai bo tan me gi ai so ayam matam da safe to de ko safe to de adu gi sam yam na ho ba yam na safe to ri gi sam yam na ho ba hen ba ne ba adu la ya ri gi ai sam pak na su phan de yam safe pat na to gan de yam ma ro ra kan da akhoi gi nupi ma sen yam pun dro kan do adagi shorts kumba setlam dai adum matam da gum ba ko ha maroi ba ko hadi adum ba doi na safe to we maroi ba kan na khatani ko na traga di never sum tau de da aduga sub safe to ri gai ai skin ju dum smooth oi be hele ba ko sam hau na dum smooth oi ba aduga safe to gar kan di sam ai gi skin jang ngai ta ba irritate oi be to mai na oi ba adu nai ta le ba minute manga hau gra ma oh ngai manam sushi yang apa dah ni ado hojikti summer ni na sega gum bada sam gum ho ba se ngai ta bane adum phan tok pio hair removal cream na dum tawraga ai di mai na khalle summer oi bani na humang yam thok pa hai ba je sam ho ra ga di humang yam thok pa se adum manam yam chen ba su dum lai ko la chen da ba su lai aduga manam chen ba su lai
sometimes I should manam chen ba yawe ko aduga chen da basu yawe yam kuina ga nusa da ga sports ka tawra ga humanga he na ka he na ga thokla ga di adu manam chen ne phana chen ra ga su ko chen da yam chen gan da ba mi oi ta ga dum chen la pa ne humang ha pe di manam si tungan le ne ko adu yin da mot pe gina te ba ta seng hai ga di ko yam humang ga se ga thang ka la ga ga no ga sam ga pha le ko le na tawra ga amu ka myam no mu thi thi na ngang re ka ni सिसे मैम ने सुम खाना निंग समर से ओबनिना अदुइदमक अदुम मैम ने सुम प्रोडक्ट अमा सुम शेयर तौनिंग सुम तौबनेबको मैम ने जो हेना खंगमगनी कमाइना नोइगे अपामने कई सिजनगे अदुगने अदुगा नोइना हेयर रिमूवल क्रीम गुम सिजननद्र तारगसु नोइ सापोन अदुम सिजनबेसो या अदो यामने सापोन सिजनबसे फत्तेना हाय हायबदी नुंगाइते हायको स्मूथ स्किन द स्मूथ ओइबदो ओइते हाय कनोगुम्बा अखोइगी हेयर कंडीशनर को अदुम्बा कंडीशनर ना अदुम सिजनबसु स्किन जे स्मूथ ओइर याम नुंगा है फानबदको अदुगा सावर जेल लेको अदुगी अदुम मिचम चम्बा अखोइगी हेयर ऑयल अदगी अखोइगी मॉइस्चराइजर अदगी फेस जेल मैम लेको अदुम मैम ने अदुम तैरगा अदुम सिजनब यामनेबा अदु क्यामु डिफरेंस ओइर योने yam tina nuai wana si na matam yam tina smooth oi ba sigi kano company yam nuai sigi company yam nuai me am dum try to phokyo sigumba bit na muk manam se khoina ai se sem madi compare to banate ko noina dum season ninga dum season bio ale bit season ba sem bit ki manam ma leidana khoi gi dum mai ge ma manam ma haina da bam nam ne ko hintak ata khong na ba adu bo si di mu manam jam nu shi ba manam chen da bi to we ba na manam ga chen da ba to we ba ko adu ga natural ingredients su nga ka ne adu ga natural extract ne adu ga nourishing su to hale de gi smooth chu we ko adu gi sum nu mai be ge me am na sum uding be gi ko udak pa ne ado yam sang su nga ning je yam sai yam sa bai jam tin na sai humang te ko da da si do re isa ga nam lau re ngasi gi manga kala ra ko iruzer ba ne adu isa gi khar tuman haidi sa ka sa ba ne adegi thabak talaga hala dum tumma ga dum tabak talaga hale tumme chare man to le bege am isa du kam khale noi khale ba ko aduni da hoi ado phare myam video se matang se lo shin jare ge mathang gi video da mu myam puno mu thengai minar se myam chu kai production na ge or kai tor ga ni he nungai ge ha ba do comment dum khangna se me adu gun boy na comment ne pibiro aduna ta ba to ba wathi ore chengtu ga kholu ga sengdokpa2 ani nang khar le di na kano ai kai oi da na kali ne he kana ai khangi ge ado me mathang gi video dum thengai se ngasi gi matang se lo shin jare ge bye